Imana ibanyegeza kira mugenzi wawe ati ntutinye hari ibyo Imana itakweretse kandi yabiteguye nk'igikoresho izokoresha umukoresha basi bawe bakurwanya. Ntabwo mubyumvise neza ko hari ibyo Imana itigeze ikubarira kandi yabiteguye nk'igikoresho izokoresha umukupita Farawo ari imbere yawe. Hari ibyo Imana itigeze guhishurira itigeze ikwereka ariko yabiteguye. Imana ntabwo yarigeze guhishurira intumwa y'Imana Pastor Imana Joseph niba uzi ko muzonahura ariko Imana yari yamuteguye imbere yawe iramugena imutereka yateguye asobanura intumwa yaje ari ubushobozi bw'urupfu ari ubushobozi bw'indwara ariko bizera bari hano bateye haleluya. Reketesha hari Imana itigeze iguhishuka yabigize ibanga kugira ngo urushize guca bugufi nawe ugiye kurwana ubuzima bwawe. Mana we ndikumva umenganije nyine mu ishengero narize ngo Imana ihagurukisha abantu urazana inkuru nziza ku buzima bwawe. Imana igusize igikundiro gituma wefluwansa kandi abantu baze bakuzaniye umugisha. Yesu amaze kuvuka yavukanye inyenyeri y'ibiki itangura kwefluwansa kubera yarasi igikundiro